abayetimbaho babarumone Minister Anifa Kawoya hamwe na General Fenhansi Katerma kandi aba bombi bantu bendaga kombijere bya Honorable Sam Kahamba Kutesa umaziro bwire uri mukuru w'ekibine cyo mu district ya Sembabure utetse imbere h'umurundogo umwanya gwabaguriyo gukutorandwamu ebyo kwerinda byaba biruguruguru abatezi bakaruru baeshika umwanya gwabaguriyo gukutorandwamu omubinji ukaba bashaba umubembezi w'ihanga ukutaho mu karuru mu district ya Sembabure abo kuba barihire MVO hamwe n'amahe omukaruru kabo akubagira ngweki nikishisha ekibina cyabo tugenda kwagera NRM President Museveni na yachimanyi ne watu dachimanyi Sembabule yiye kitu tusoma register ne bazigana abantu be tasagama bayino kubira mu Sembabule akaru abantu be lyantonde bayino kubira mu Sembabule akaru kiruhure ino kubira Sembabule akaru n'abatayita Time Geoffrey Ndengana witunzwe imiyaga so hatana na ngamba yari yegemberero ni imbi munonga neshwazi kibina cy'ikuka kuka NRM no nabo kinanisha ba Mr President chairman w'uko NRM yo Dr Museveni nishangwe gesho ngagizemo arike kureka ababari kwehindira abamana mu district yaitu kwenda kudisiriza abantu bahasi kwite kibina cy'ikuka ba NRM ubuyaba nagamba ho n'umunyamakuru w'itu Nebo Anifa Kawoya yashobora ku polisi yarabatira ubwabe bwe utiriho no kugira ngo yamuhtaza kandi ubwahati ine kubanza kujanja bisa abone kugaruka mu karuru. I am going to the hospital. Why do you want I cannot stop you. I didn't stop you. Then how actually you told me an hour ago that you are going to hospital. But these are my people. You take them and go. You continue with your election. You take them. No, you give us what is the rationale of telling her to take her to I'm generating consensus so that we see no consensus. Muringo nugogume Nebo Anifa yashabora kwebembere by'ubururu mu kibine cyo mu district Ambassador William Kinobe abanze ashoma abantu abari mu register nabanyimo warashome abenumo yataha umucayi kutera karuru ekigeno Fenhansi Katerma hamwe n'abahagizi be bahakansa tubange gwanga tuli mu mazima ku mazima abasirikale ne bajja ne badda ku side emwaje ne Katirima ne Lwasande ne bagamba nti fe tusome register ate ngaffe abalonzi abali ku mazima tugamba nti register zisome ezalondibwa ku byalo banga rwemiyaga kyekinde kimanyiddwa tuwagira President Museveni 10 ku 10 nayo olwaleero akarura akawana kanwa amaje akokubiri kanwa amaje kakokusatu kali kifuba olwaleero tuwano ku district twagala kulonda akaruru akedembe. Anifa Kawoya uyaba nagamba ho n'abanyamakuru yashobora kumukama yamwimira abana akamuhereza ekibina cha National Resistance Movement hamwe na district ya Sembabure. Kati Katonda bwaba teyampa mwana nampa NRM nemba gamba bantu tuzaza ne Nazara mwana wangu NRM nempa ekisa kutesa NRM nabera n'omwana kati bwabanga mutadde wabbali umwana omukwasa mama ombigambo by'egeno Katerma yayanangiza Honorable Anifa okukomya omururu ari kumuhamza ngwemirimo eyine kukora omu government egi ne mumara ngunahabwe ekyo omwanya ogu bwa mukuru w'ekibina omu district agumurekere. I have requested you before the people of Zimbabwe for all you have done this law, which is commendable. Give us a chance also so that we can serve the people. Iki cyagemeserezo rwebembere by'ubururu mu district egi Ambassador William Kinobe okwemereza okutera karuru wajya yo kwebuza hari mukama we Tanga Odoi. Directive General from the Chairman Electoral Commission
is to suspend this election. Era ngenda kusaba registrar nga presiding okulonda ku kitu kino mu directive ayimirize okulonda kuno paka akakiiko kalebye okulonda mu Uganda kamaze okulonda kuliza ensonga zaabwe zibagana okwetabamu yabategekera onakuolula lwekyo tetugenda kuba tulonda olwaleero wano Isebwa. Byona byabaho omwanya ogw'okutorandwamu ogw'abaguri aha kishaayi omu tawuni ya Sembabure. Gasha kwa Bashir Karema abwa Tayari West muri Sembabure.